Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Lice nacije. Ja sam Vanja Elez. U današnjoj emisiji imam specijalno zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Miloša Bogdanovića, pisca, istraživača, zastupnika prosvetiteljstva Dositeja Obradovića, o životnim pitanjima i o nekim vrlo interesantnim stvarima koje su dio njegovog istraživačkog rada u posljednjih 20 godina. Gospodine Bogdanović, dobrodošli u Lice nacije. Hvala na pozivu. Gospodine Bogdanović, prije 32 godine bili ste disident uhapšen od komunističkog režima zbog kritike tadašnjeg sistema. Recite nam zašto ste se vi borili, da li ste zadovoljni ishodom vaše borbe i šta mislite o boljoj budućnosti? Ako mi smo bili svesni da postoji kriza u društvu, bili smo svesni da je taj sistem i ideologija komunistička u velikoj meri bila pokriće za svako zlo koje se čuli ime te ideologije i bili smo svesni potrebe za promenom. Ali naša velika zabluda, to smo te kasnije postali svesni, bilo je tome što smo mislili da je problem samo u sistemu. U stvari, glavni problem su učinili ljudi koji su nosili taj sistem. Mi smo mislili ako se promeni sistem, da će da procveta demokratija, da će nastati, ako nastane sloboda misli i govora, da će ljudi da preuzmu na sebe odgovornost za svoje postupke, da će nastati jedno demokratsko napredno društvo, kako su bila društva tada na zapadu. Međutim, kada se ta sloboda za koju smo se toliko borili i žrtvovali konačno pojavila 1989. godine, sloboda misli i govora, kada je autoritet komunističke ideologije pao u očima naroda, desilo se suprotno ono što smo mi očekivali. Mi smo mislili, bili uvereni da je za visok nivo autoritarnosti. Autoritarnost je fenomen kada čovek ne misli svojom glavom, nego ima potrebu da neko misli umjesto njega i da neko bude kriv umjesto njega i to se analizira testovima. Mi smo mislili da će taj nivo autoritarnosti da padne onda kada se pojavi sloboda misli i govora, jer će ljudi shvatiti da su bili indoktrinirani i zavedeni. Međutim, krajem 1989. godine istraživanja pokazuju ne pad, nego skok autoritarnosti, a zatim za nekoliko godina dolazi do rata. To je nama bilo neshvatljivo, jer ako socijalni faktori određuju društvenu svest, kako je sad bilo moguće da u stvari, kad postoji idealni uslovi za razvitak, za slobodu i demokratiju, potkrije se jedan užasno destruktivan karakter. Šta se u stvari desilo 1989. godine? Kad se pojavila sloboda misli i govora, umjesto ljudi postanu svesni svoje indoktrinanosti, svoje lične odgovornosti i krivice, oni samo zamene ideale, svoje dežurne idole, svoje dežurne krivce. U ljudskoj svesti kult partije je zamenjen sa kultom nacije, crkve, komandanta Savu je zamenio Sveti Sava, nacionalni neprijatelji zamenjeni su to je državni neprijatelji sa nacionalnim neprijateljima i onda mi primećujemo da se ništa nije desilo pozitivno, čak što više da zlo eskalira, ali pod suprotnom formom. Ljudi kritikuju sam komunizam po sebi, kao da neka ličnost, kao da je on loš po sebi, a ne kritikuju sebe i onda čine veća zla, tako da se oko 3 puta povećao nivo ubistava, 2 puta se povećao nivo razvoda brakova, 90. godina kad su se ljudi masovno krenuli čak i pobožnosti. Znači, bili smo jedno očajno stanje i shvatili smo da uopšte nije problem u samom sistemu, nego u mentalitetu ljudi. I onda jedan deo nas je onda se na neki način distancirao od politike jer je shvatio da politika ima pogrešnu funkciju u našem mentalitetu. Naš čovek u stvari stalno traži od političara da ispuni neku odgovornost koja u stvari nije sfera politike, već njegova sopstvena. Vidite, ako učim školu samo da otaljam, radim posao kao bede, sklon sam korupciji, mitu, neradništvu, krađi, pa to ne može nijedan sistem da reši. U stvari, ako bi sistem počeo time da se bavi, on bi nas vratio u srednji vek. Ono što je nama potrebno, to je prosvećenost, promena mentaliteta, da ljudi preuzmu od sebe odgovornost za sve postupke, a ne da neko njih tera da budu ispravni, jer to je u ostalom i radio komunizam. Znači, shvatili smo da mi imamo užasan karakterni problem zbog kojeg ništa ne može funkcioniše kroz nikakav demokratski sistem. Jednostavno smo iskvareni.
To je primetio još 1872. godine naš socijalista Svetozar Marković. On se pitao kako će moći da profunkcioniše socijalistički sistem kada je naš čovek sebičan samo kako može čovjek da bude sebičan. Pa je rekao, glavni cilj svakom našem radniku da postane kapitalist, a seljaku da postane veliki gazda. Ukazuje na i onda je rekao da čak i oni koji se bore za nekakve prvo društvo, to radi uglavnom iz nekog bunta, mržnje, pa kad kritikuju onoga ko ne valja, kaže, što ga ne kritikuju da bi mu pomogli, ne usiživljavaju, mrze ga, ne poštuju, vređaju i tako dalje. Tako da mi imamo jedan, da kažem, destruktivan mentalitet u kojem promena sistema, nažalost, menja samo formu, ali problem ostaje u nama. Vi ste krajem 90. godina, početkom rata na prostorima bivše Jugoslavije, govorili protiv nacionalizma. Šta je temelj vaše teze u govoru protiv nacionalizma? Ja sam objašnjavao, god sam to mogu u novinama i na radiju i tako, da uopšte mi nemamo pravu ljubav prema naciji. Ne volimo čoveka. Kod nas postoje da komši crkne krava, to nije ljubav. Mi ne poštujemo čoveka. I u tom svom nepoštovanju ljudskog čoveka, njegove ličnosti, mi imamo potrebu da koristimo taj trik, da nađemo u njemu neki razlog da bi mogli da ga volimo. Nacionalista u stvari ima toliko malo ljubavi prema čoveku i prema naciji, da bi mrzao svoju naciju, kad ne bi imao obrežnu predstavu njenoj vrednosti i veličini. To je odlika svih sujetnih ljudi. Sujetni ljudi u stvari uopšte sebe ne poštuju. Pošto ne poštuju sebe, oni nalaze razlog u sebi da bi sebe mogli da vole. Pošto nisu ništa uradili da budu neko i nešto u životu, oni se identifikuju sa vrednostima predaka, svoje nacije, drugih, da bi se osjećali da su neko i nešto. U stvari to je postalo u vreme komunizma, samo što su bili drugi ideali, identifikuju sa Titom koji je svemoguć, sa partijom i tako dalje, a ovde se identifikujemo sa nacijom, sa precima. I onda čovjek kada ima takvu idolatrijsku ljubav prema sebi i zajednicu, on u stvari ne voli ljude, ne voli naciju, već voli vrednost koju vidi u njima. Pa pošto to ne voli ljude, on pokazuje sludu spremnost da žrtvuje ljude radi razloga zbog kojih ih voli. Umri za ćirilicu, umri za neku vrednost. To je slično postoji, to je neka zloupotreba, da kažem, muške funkcije, muških hormona, kojih imamo mi malo više u narodu, pa onda muškarci postanu opterećeni predstavama vrednosti. Na istoku postoje drugačije iskušenje, su ljudi drugačiji, ali kod nas u nekoj manjoj meri. To je kao recimo kada majka ne sazara ličnost majke, ne voli dete, već voli emocije koje dete izaziva pa ga razmazuje. To se zove sebičnost. Sebičnost je kad više volimo emocije koje izaziva neka osoba nego njenu ličnost, a isto tako je ta sujeta i ponositost kada volimo vrednost više nego samog čoveka. I onda se to uvek u praksi pokazivalo kao katastrofalni izbor i žrtvovanje naroda radi sujete. Mi ne branimo u stvari nikad u ratu našu ličnost i ličnost čoveka, nego branimo gordost, a žrtvujemo ličnost. To se videlo u onim parolama 27. marta, bolje grob nego rob, bolje rat nego pakt. Znači, mi ne volimo ljude i branimo gordost. Znači, to nije ljubav i sada mislim da je to jedna odgovornost čoveka, svako je razum da preispita sve motive da bi mogao da radi na reformi, jer izvor naše krize u normalnom životu je to što mi nemamo poštovanje prema čoveku. Većina svih naših problema u stvari je posledica odsustva prave ljubavi prema sebi, prema drugome, jedne normalne odgovornosti zbog koje ništa ne može funkcionišati kako treba, jer ne poštujemo čovekovu ličnost. Recite mi, kakva je razlika između nacionalizma i šovinizma? Obično ljudi govore pozitivan je nacionalizam, a šovinizam je negativan. Nacionalizam je kad voliš, a šovinizam je kad mrziš. Međutim, to bi bilo u redu da je nacionalizam ljubav prema naciji. Mada čim neko kaže ljubav prema naciji pa definiše ljubav usko vezana samo prema nekome, to onda i nije ljubav, jer prava ljubav je jedan odnos poštovanja svakoga primereno potrebi, ali kad mi naglašeno volimo samo nekoga, onda to zbog čega ga volimo, znači da volimo više i nego njega. Nacionalizam je u stvari gordost i sujeta projektovana na opšti plan, a šovinizam je povređena gordost. Znači, nacionalizam proizvodi šovinizam kod određenog procenta ljudi, vidljivo proizvodi, kod nekih se to ne vidi, ali jedan priličan broj će da otkače. Kao što je islam, na primjer, u jako lepe vrednosti, promoviše poštovanja čoveka i to, ali jedan broj ljudi kad se optereti krivicom i sve slabosti potisne, neće izdržati samo da bude dobar formalista, nego će da mrzi one koji ne rade isto. Kako nasilje ima nad sobom, premenit će na drugom. Tako isto kod nas postoji to licemerstvo. Sveštenik će da govori da prvo otruje ljude, pričamo o gordosti, o srpskom precima, pa se otruju gordost, on kaže ljubite neprijatelje svoje. Čovjek koji god ne može da voli nikoga, on je u sujetnu uvredljiv, svaljiv generator sukoba sa svim.
Tako da licemerno to radi često sveštenstvo u svim religijama. Otruje ljude nekim fanatičnim motivom, bilo krivicom, a onda kaže pošti drugom. Koji ima krivicu, on ima teoriju zavere, urađen sam nje paranoik, sve mu nešto on neko radi o glavi. Koji ima gordost kao motiv da čini dobra dela iz gordosti, on je strašno uvredljiv i sadljiv, on rađa sukobe sa prijateljima. Kako će da osvaja neprijatelji kao raniji hrišćani, kako Isus govori, ljubite neprijatelje svoje, to je nemoguće. Znači, licemerno je otrovati ljude, nacionalizam, onda reći, nemoj biti šovinista. Nemoguće je za jedan priličan broj ljudi. Čovek koji je gord, bit će prirodni generator sukoba, jer je preterano sujetno uvredljiv, čim je gord da čini uvredljivim i sladljivim. Recite mi, da li Evropska unija u stanju da smiri šovinističke težnje koje postoje na Balkanu? Pa to sad puno govori, pokušava Zapad da nas nekako razumi nekakvim parolama poštovanja drugog čoveka. Međutim, pa zar nije dovoljno skoro 50 godina komunizma, ako nije uspelo da iskoreni nacionalizam, ne samo ideologijom bratstva i jedinstva, nego i represijom. Kod nas čovjek nije smeo da peva obično rodoljube pesme koje nemaju nikakvu mržnju, pa i Vojvode Sinđelić od ove 2 godine robi. Nije stidio se da kaže da je Srbin, kaže ja sam Srbijanac. Vidi svaki dan neke pojmove, ne znam, stranog jezika, sebi, hrvatski, ne znam kojeg u televiziji ne sme da kaže ništa. Vidi latinicu, njemu se znači lica, ne sme ništa da kaže. Znači, do te mere je borba protiv nacionalizma išla, ništa nije uspod iskoreni. Zašto? Zato što nije problem nacionalna vrednost, problem je potreba čoveka. Sujeta i gordost su izvor zla. Niko nije vodio nikad borbu protiv gordosti, to bi spadalo u sferu prosvetiteljstva. Znači, ne čini nacionalistima i šovinistima to vrednost nacionalna, nego to što smo gordi pa smo opijamo time. Potreba za nacionalnom vrednošću izražava jedan dubok kompleks neodrastanja ličnosti, čovjek hvata za slamčicu, kao što sam već malo pre rekao. To je problem. Znači, nema to odrastanja ličnosti i zato nema šanse da pomogne kad komunizam nije mogao represivnim putem da iskoreni to zlo, mogu da mu da drugu formu komunističku, neće moći svakako ni Evropska unija. Tu je temeljna zabluda leži koja predstavlja problem i pogrešno shvatanje vaspitanja deci uopšte, a to je to što oni misle, zastupaju kao da ljude navodno pokreću kulturne vrednosti, pa ako ti ponovišeš kulturne vrednosti neke rada vrednoće, onda će ljudi postati takvi. To nije tačno. Koje više promoviš kulturne vrednosti, raduje komunizam, pa su ljudi lenji i dalje. Ljude ne pokreću kulturne vrednosti, ljude pokreću... Pa da, jeste. Pa iste kao i kod socijalisti su uvek imali jako i komunisti i nacisti iste zajedničke i fašisti ideale jaka država, jaka uloga države i ideale rada. Novi radni čovek, to su parole i Ljotićevac i komunista bile. Znači, sve da pređe ruke radnog naroda a u stvari to je jaka država i da se nametne drugima nasiljem da budu ispravni. To je totalitarizam. Znači, kad neko čini dobro delo iz krivice sam, on ima nedolju potrebu da nametne drugima ta ista dobra dela. To znamo u duhu srednjeg veka što se dešavalo, znamo inkvizicija kako je nastala. Jer čovjek kad nešto radi na silu, ima potrebe da nametne drugima na silu, jer bi on volio da radi kao onaj drugi što radi, ali ne sme zbog savesti. Vidimo, ono što je bilo u srednjem veku, što je dala crkva, to radi i sad. Islam tamo da ima političku moć, gde svejedno je koja je ideologija u pitanju ili religija. Ako religija ima takvo shvatanje, da ljudima nameće neka pravila koja on ne zahteva reformu motiva srca, nek umu sve, neke kulturne vrednosti, on nesvesno postaje agresivan i traži, sklon nasilju, traži od države da ona nameće te principe drugima. Tako se ponovo mi u stvari vraćamo u srednji vek. Zaista se vraćamo u srednji vek, zato što uloga države raste tačno onoliko koliko su ljudi odlični svoje lične odgovornosti. Mi se ne vladamo sobom i država ima izgovora zbog eskalacije kriminala i zla da se meša se više u svaku sferu naših življenja. Tako se mi civilizacijski vraćamo u srednji vek. Recite mi upravo sljedeće pitanje se naslanja na tu temu, a to je kako društveno uređenje je bolje, demokratsko ili čvrsta ruka? Jer vidjeli smo da malte ne sva demokratska društva koja su postojala devijacijom su izrasla u neki vid fašizma ili totalitarizma. Šta je vaše mišljenje po tom pitanju? Pa, znači, sloboda mora da podrazumeva određenu svest odgovornosti, da ne bi bilo zloupotrebljeno. Drugim rečima, demokratija zahteva kao preduslov da ljudi imaju reformisan mentalitet, da ne bi zloupotrebili. Taj duh da su ljudi na sebi nosili odgovornost sa svoje postupke postojao jedno vreme u ljudskoj istoriji, negde od 16. 19. veka u protestantskim narodima, gde je često uloga države bila skoro nikakva. Amerikanci, na primjer, nisu uopšte imali policiju do srednje 19. veka, dok nisu došli imigranti, katolici pretežno, zato što nije postojala potreba. Ljudi su vladali sami sobom. Ne mislim na sve države američke, ne mislim na jug, nego na istočne države, jer su imali visoku svest sopstvene odgovornosti.
Kada dođe do eskalacije zla, onda sami ljudi traže autoritet političke moći koji će bezbedi građansku sigurnost. A naravno će taj autoritet političke moći da to zloupotrebljava. I sad šta se dešava? Što je taj autoritet jači, što se više meša u život ljudi, ljudi postaju veći licemeri i kod njih se formira sve više niva autoritarnosti. Jer onaj čovek, kao što sam rekao, koji na silu čini ispravno dobro da bi strah od kazne, onda on to isto nasilje na svojom ličnošću, to licemerstvo tera i drugi ljudi da budu takvi. Tako da u suštini mi se vraćamo u onom duhu, pogledajte vi danas i nemate, slično imate fenomene, isto razna sujeverja, praznoverja, teorije zavere kao u srednjem veku. Ljudi više ne koriste razum, razum je postao neprijatelj, jer bi razum rasinko i taj mehanizam kao licemeran. Jer čovjek ne sme da misli svojom glavom kada je licemer i bi onda shvatio da je to sve lažno. Tako da se mi bukvalno vraćamo u srednji vek gde motiv za dobra dela nije bila ljubav reformisanog čovjeka kao u novom veku, u vreme reformacije, nego strah od kazne. I onda vi imate samo zamenjene forme. Srednjevekovni strah od svevidećeg Božeg oka koji sve posnata i preti većim mukama u paklu neposlušnima, sad je samo zamenjen sa svevidećim okom državnog aparata koji svi snima svojim kamerama preti krivičnim gonjenjem neposlušnima. Znači, isto je simptom jaka autoritarnost. Recite mi upravo to, imamo stalno govor o novom svjetskom poretku, nekom novom režimu, evo kao što vidimo, i osim teorija zavere, taj novi svjetski poredak želi da se uključi u svaki segment ljudskog života, da ima kontrol nad svakim segmentom. To prevazilazi granice ljudskog dostojanstva i mi se tako navikavamo na to kao ono kada kuvaju žabu pa ne primite će jednu trenutku i da ugine kad menju temperaturu. Zato što ljudima smeta sve, ljudi se danas bore protiv svoje ličnosti. Smeta im sve što govorili pa vole da predaju i ne hrle ka nekom autoritarnom režimu. To je katastrofa. To mešanje države u ulogu u ličnost čoveka prevazilazi granice poštovanja ljudske ličnosti. Tako da to što će ljudi imati sve manje poštovanja prema čoveku ličnosti je normalna posljedica pristanja na takvu autoritarnost. Znači, imamo u ovom autoritarnom modelu nekog ko misli umjesto nas, ko odlučuje, ko je savršen, koga se osnijemo, koga se plašimo, i s druge strane nekog državnog krivca na koga se prazimo. Tako da uvek i razne histerije, paranoje, neprijatelja, uvek idu kad čovjek ima nekakav kult. Tako da, nažalost, civilizacija zapada zaista ide sve dublje, vraća se u tamni srednji vek. Što mislite o našim kritičarima novog svjetskog poretka? Vrlo često u medijima čujemo neke kritike, međutim, na čemu su one zasnovane? Pa vidi se da oni vrlo površno kritikuju novi svjetski poredak, maltene kritikuju novi svjetski poredak što nije za, ne znam, pravoslavlje i crkvu, nego je za katoličanstvo. U stvari, radi se o tome što oni se plaše novog svjetskog poredka da će ugroziti njihov identitet. Jer oni identitet nalaze u nekakvim vrednostima se identifikuju, pa ako ste nacionalne vrednosti izjednačene sa ostalim, oni osjećaju se ugroženim. I onda, u stvari, mada oni u stvari vrše korekciju, oni isto grade totalitarizam novosvjetskog poretka na nacionalnom planu, gušeći prava drugačijih pripadnika drugih manjina nacionalnih verskih na svom području, isto kao što se plaše da rade novi svjetski poredak. To je jedna vrsta korekcije. Znači, totalitarizam, nacionalni totalitaristi najviše kritikuju novi svjetski poredak i zato je ta kritika površnja, jer je kritika totalitarizma na globalnom planu, kao da je bitno koji je totalitarizam. Totalitarizam je nužna posledica eskalacije zla. Ako imaš jednog policajca, policajac radi posao za pare. Ajmo da pravimo, i on ima teoriju zavere, hoće da se obogati. Pa hoće. Ili kažem, ja lekar, hoće da se obogati, ima teoriju zavere da što više bude bolesnih. Pa ajde, ako sam ja, možda i stvarno društvo toliko izopačeno, možda sam ja izopačen isto, pa tako sve gledam kroz sebe, pa mislim svi su nekakvi, imaju neki problem u stvari, pa da što sam ja takav, i onda vidim za ovo svime. Pa normalno će političar da radi nešto za novac, interes, normalno da će da radi i lekar za pare, ako su ljudi do te mere iskvareni da ne radi iz ljubavi, ako nismo mi u vreme novog veka kada su ljudi radili, kako kaže Max Weber, za protestante, radili su posao isto, bili plaćeni visoko ili nisko, imali su istu reproduktivnost rada, jer su radili iz ljubavi. Plaćeni su koliko su bili plaćeni, nisu bili otuđeni, nisu bili, da kažem, materijalisti pa da radi za interes. Sad ako smo mi toliko postali opterećeni, iskvareni, da je totalitarizam nužnost, nažalost, dobit ćemo ono što smo zaslužili. Šta mislite o teorijama zavere i koliko mislite da postoji realnost u tim teorijama zavere u vezi sa manipulacijom? Zavera u stvari znači nekakav plan. Svi nešto planiraju, udružuju se, imaju svoje interese. Na neki način teorija zavere je možda utkana u sve naše međusobne odnose, a mi kad je primetimo na nekom globalnom planu ili nasumnjamo na nju, nekako nam više služi kao neki psihološki ventil za pražnje. Normalno da ljudi rade nešto uvijek zbog nekih interesa, koji mogu biti dobri ili loši, a oni su toga svi udružili. Sad, problem teorije zavere u praksi izgleda najveće u tome što
on predstavlja jedan oblik našeg psihičkog pražnja i prebacivanja naše lične odgovornosti na nekog tamog, drugog, jer mi oko teorije zavere ne možemo ništa da popravimo, da promenimo, a možemo ono što imamo u svom životu. Tako da mi onda, zbog toga što ništa nismo radili što do nas stoji u našem životu, imamo jako potrebe se bavimo nečim što do nas ne stoji i da onda prebacimo krivicu za svoje probleme na tog nosioca teorije zavere, jednu jednu psihološku relaksaciju, eto, nismo jadni, jer u stvari neko tamo nama vlada. Međutim, jednog užasnog rasizma i poniženja ljudskog dostojanstva u tome, ako ja tvrdim da sam ja žrtva nečega, da ne mogu ništa da popravim, ili to je čak neka hula na neku opštu pravednost, ili Božju pravu veru Boga, to je hula na Boga, bukvalno, da Bog dozvoljava nekakvu nepravdu, jer i po Bogu svrhe nevolje su da se čoveku razumi, da se reformiše, a ne nisu da čovek pati bez veze, tako prazno. Znači, naše društvo tako i upada u apatiju, sve više kao u neku spiralu apatije. Jeste, jer ako čovjek smatra da je drugi kriv, onda neće sam ništa da preuzme situaciju popravi. A plus što time laska drugome koji je kriv, da je moćan da vlada i sobom i drugima, a on sam jadan kod neko niže biće, nije sposoban da pobedi ni sebe ni drugi. Tako da, pored prebacivanja odgovornosti, imate još jedan drugi problem, a to je u teoriji zavere postoji jedan fenomen, vidjet će neko svih ljudi, ali često straha, nečiste savesti. Jedu mi strah zbog svojih, u stvari, nepobeđenih greha i onda podsvesno znaju šta su zaslužili. Mi imamo prvi slučaj teorije zavere zabeležen u Bibliji kada je Kain ubio Avelja i uhvatili ga paranoja, sad će da me ubije prvi koji me udesi, ispada su sad svi ostali ubice. On zna stvari šta je posebno zaslužio. Tako da kada čovjek ima te strahove, neko nešto mi radi o glavi, on stvari posebno priznaje, ne ide čiste hrabrosti, čistog srca kroz život, nego zna da je tu nešto zgrešio. Mi čak imamo u Svetom pismu jako lepo opisano to psihološko stanje čoveka koji je u strahu nečiste savesti, koji svemu vidi opasnost, ima dobrih biblijskih stihova na tu temu. Šta da po vašem mišljenju, glavni izvor nesreća na ovom svijetu, koliko nisu zavire, i kako nevolje vidite u nekom širem smislu? Glavni problem je, znači, karakterni problem mentaliteta. Znači, svi problemi koji postoje kad pogledate danas u društvu su posljedica naše iskvarenosti. Znači, naši odnosi na poslu, prema drugim ljudima, prema radu, prema politici, prema drugim narodima, smislu života, neradništvo, korupcija, mito, problemi brata, sve to u suštini su problemi naših karaktera, mentaliteta. A mi umjesto da radimo na reformi mentaliteta, mi pokušamo da nekakvim simptomatskim rešenjima, političkim, ko znam kakvim sve, uklonimo simptome tog problema dok zadržujemo ono što nosimo u sebi. Svrha svih tih nevolja, u stvari, koje čovek ima i koji su deo života, jeste u stvari jedna prilika da čovjek sebe izgradi, da pobedi sebe. Jer nama nevolje u stvari mnogo mogu da pomognu, da postanemo svesni kakvi smo zaista. Ja mogu da umišljam sebe da sam ne znam kakva faca, ali kad se pojave teške nevolje, vidjet će se da sam možda kukavica, da će se odreći svojih principa, da imam možda ko zna kako loš mentalitet. I to je dobro. Ja mogu biti, recimo, sam uveren da sam neka plemenita osoba, ali kad mi neko stane na žulj, vidite da sam uvređen, da sam pun mržnje i šta to otkriva? To otkriva da moja dobrota nije izraz ljubavi, nego gordost. Pa ti takvi imaju gordost i vidiš da ja nemam ništa od te dobrote koji sam prema tebi. To je često problem. Ili, na primjer, osoba jako deluje veselo, srećna, čovjek bi rekao ovo neka zrela ličnost. Ali ti uzmeš njeni idole, da li su nacionalni, da li su neki materijalni, ona pada u depresiju. Šta to znači? Pa da je se ona opijala, da je ona bila jako sebična i onda naravno da pada u depresiju. Kako čovjek treba da reaguje na nevolje? Pa nevolje treba da ga izgrade. Znači, čovjek treba da ima u nevoljama emocije koje su adekvatne stvarnosti. Ako se desi nešto ružno, na primjer neka nepravda, jer ne treba sad, kao što savjetuju savremeni psiholozi ili istočnjačke filozofije, ko zna zašto je to dobro, pa da to racionalizujem, pa da imam emocije koje nisu adekvatne radosti, pa se smejem i radim. To je neozbiljno i nezrelo. Znači, čovjek treba da osjeti gnev kada vidi nepravdu. Čovjek treba da osjeti strah kad je opasnost. Čovjek treba da osjeti tugu kad se desi neki gubitak. Ne da bude koja je jedna moja pozadnica što ode na sahranu, pa sa vesela. Kako želiš vesela na sahrani? Pa ja meditiram. To nije rešenje, to je vrlo nezrelo. Čovjek treba, znači, da ima emocije adekvatne stvarnosti, ali motivi kojima odgovara treba da budu, oni stoje do njega. Emocija treba da je adekvatna stvarnost, ali do nas stoji reakcija. Znači, osjećate i neka vidiš nepravdu, ali nemoj da mrziš, provocirat ćeš zlo još više, bit ćeš gore od tog čoveka koji čini nepravdu. Budi krotak, ponizan, osvoji ga, ponizaš i dobrotu, jer to je njemu najpotrebnije. Ako osjećamo, znači, strah u opasnosti, emocija adekvatna stvarnosti, ali ne treba budemo kukavici, treba budemo hrabri.
Treba da osjećamo tugu kada smo svedoci nekog gubitka, ne da padamo u depresiju, već da imamo mir, treba da budemo brižni, ne da se brinemo. Treba da osjećamo radost kada je nešto lepo, ali ne da budemo sebični prema izvoru osjećanja pritih, nego da budemo zahvalni. Znači, nije problem emocije. Emocije treba da budu adekvatne stvarnosti, nego problem u našim motivima, jer reagujemo loše motive, sebičnošću, gordošću, mržnjom, destrukcijom, a ne krotošću, ponizom, što spada u element, to su elementi prave ljubavi. Spomenuli ste depresiju. Depresija je jedna od najčešćih bolesti današnjice, gotovo pola zapadnog svijeta ima neki vid depresije. Kako se boriti stvari protiv depresije? Pa to je interesantno kako danas i nažalost savremena psihologija dosta ide u smeru da pokuša da opravda tu depresiju. Ja sam bio na kongresu prošle godine imao sam rad, to je kongres koji je sve probleme prebacivo na prenatalne utice, krivi su ti tate i mame. Ja sam tamo jednog trenutka ustao i lepo govorio, malo ovako oštrije, samo razmažene osobe zavise od osjećanja. Samo sebične osobe koje su uvećene sebičnosti njih dovodite u krizu. Jer rekao sam, emocije se menjaju iz trenutka u trenutka, šta je bilo bitno, šta sam ja osjećao juče, a kamoli u utrobi dok sam bio u utrobi majke. I onda sam, moj rad je govorio o tome da te traume koje doživljava majka, usled stresa, nepravde, opasnosti, gubitka, uopšte po sebi nisu loše. Ako je majka trpela nepravdu, imala više izraženo osjećanje gnjeva, dete će imati borben karakter, pa treba da se bori. Ako je majka trpela, bilo u opasnosti, pa osjećala strah, dete treba da ima opreznost više nego inače. Ako je majka bila hinjena, pa je osjećala tugu, dete treba da ima saosjećanje sa tugom, da bude brižno. To što nije loše po sebi. Ono što je loše je što mi ne vaspitujemo decu, što mi sami ne odrastamo kao ličnosti, pa se borben duh izopačava u mržnju i destrukciju, što je najčešće slučaj kod nas, što emocija tuge onda postajemo depresivni, reagujemo nezrelo, i što postajemo skloni paranoidnosti umjesto da budemo oprezni. Znači, nezrelost ličnosti je problem, a nisu problem osjećanja sama po sebi, ne treba se boriti protiv emocija. Ona treba da nas skrenu pažnju na određene potrebe stvarnosti i čak aktiviraju sposobnosti preko hormonalne aktivnosti koje su adekvatne potrebe života. Ali i duh ni treba da čuvamo, i duh treba da izgrađamo. A mi hoćemo da živimo sebično, razmrženo, i normalno da kad dođe neki stres koji nas osujeti i omete u našoj sebičnosti, da ćemo pasti u depresiju. Tako da izvor depresije savremenog čoveka, koji se u strašnom porastu, je to što su ljudi totalno razmaženi. Evo danas imate te govore kao ne smeš decu da vaspitavaš maltene sa batinom, jer su istraživanja pokazala da ako čak i samo podigneš glas malo ka detetu, gore dete prolazi. Pa to nije problem vaspitanja, problem je što su ta deca već toliko izopačena po prirodi. Znači, kad bi radili istraživanje u kojoj dete pljačka roditelje, ako mu ti sprečiš da te opljačka ovako novac, dete pada u krizu. Onda to ne treba da sprečavati u tom. Rekao bi mi rečeno, je li tako, ko što jedi vatru, ne misli dobro svom? Pa da, nažalost, kod nas je i predstava o pojmu ljubavi toliko izopačena da se ne smatra dobrotom, ti čovjek ukažeš na slabost. To je prava ljubav, pomoći, volite ličnost. Ljudi se i danas i druže, ne iz ljubavi toliko nego kao neka politika međusobnih odnosa, ajme da ti zadovoljaju moju sujet i sebični, ja ću tvoje, ali to nije prijateljstvo. Pravo prijateljstvo je jako retko danas. Šta mislite o savremenoj psihologiji, jer znamo da psihologija danas u moderno vrijeme teško izlazi na kraj sa psihološkim poremećajima, dok smo u neka ranija vremena često ti poremećaji su bili liječeni po nekim duhovnim institucijama, po manastirima i puno su bili bolji rezultati. Psihologija danas ima vrlo slabe rezultate. Pa na neki način psihološka savremena rešenja jako liče na duhovna rešenja istoka i na možda čak u nekoj meri neka srednjevekovna rešenja, gde ti zamenjuješ ispovednika sa psihoterapeutom, ti si izjedaš, tebi jeste lakše, ali ti nisi rešio problem. To je psihološka satisfakcija, ona je duhovna. U stvari, većini sveta uopšte ne smeta ono što je problem, greh, zlo samo po sebi. Smeti samo posledice. To znači da čovjek hoće da živi sebično pokvareno, a da zbog toga nema problema sa psihičkom napetošću, nervozom, osjećanjem krivice. Kao maltene čovjek koji ubija, kolje, pa ne mogu mirno da spavam noću, šta da radim. Pa mu onda daju tablete, pa ne znam ko zna za razne psihološke trikove. To nisu rešenja. Pa imate i upravo takve slučajeve, psiholozi su radili tretmane sa zatvorenicima zbog teških zločina, koji su, smatra se, duševno bolesni, pa se pokazalo da oni koji su koristili psihološke tretmane, na primjer da međusobno pričaju, da se rasterete, su još veći povratnici ka zločinu. Jer nađe sistem kao katolička ili pošte crkva što pruža danas, ti učiniš greh, ispovediš se, tebi jeste lakše. Ali da se taj čovjek zaista pokajao, njemu ne bi trebalo to. Te tehnike
traženje satisfakcije kroz rituale i ispovedanje trebaju onima koji nisu u miru sa Bogom, koji imaju problem nečista jer se nisu pokajali, ali oni mu omogućavaju da čini greh i dalje, ne pokajan. U Bibliji ne postoji ispovede greh jedni drugima. Onome kome si naneo zlo, ponizi se da bi ga naveo na pokajanje. Psihološka satisfakcija je nešto što je strano bilo i civilizaciji novog veka, jer ona bila utemeljena upravo na reformaciji i neuzizanju Svetog pisma. Svi ti psihološki trikovi pomažu samo simptomatski, jer to jest čovjek i hoće. Mnogi psihijatri, ima, ne mnogi, ali ima razumnih psihijatara koji će to isto reći, da je većina pacijenata ne želi rešenje, žele da zadrže svoju nezadovoljnost ličnosti kako su imali do sada, a da onda nekim čarobnim putem psihijatar ukloni samo simptome njihove nesazrelosti, da ukloni neprijatno osjećanje, krivice i tako dalje. Inače, u drugim medicinskim poremećajima imamo slične rezultate, ljudi traže tabletu, rješenje samo za posljedicu, a ne u stvari da se riješi uzroka svog problema. Pa je, suštini, to je, cijela civilizacija se bavi simptomatikom. Imate danas preventivna medicina je zanemarena, a više se bavi simptomatikom, pa onda isto tako i politika se bavi simptomatikom, pa čak i religija pruža ljudima nekakvu psihološku utehu da mogu da žive isto kako su živjela, da ne bi problem sa savješću. Vi smatrate da je rješenje u ljudskom životu duhovna reforma, tako? Da. Međutim, statistike na vašim predavanjima vi često ističete da su ateisti nekad u nekim tim duhovnim stanjima, u duhovnom odnosu prema puno bolji od ljudi koji su nominalno vjernici. Pa interesantno je to, samo ući istraživanje otkrivaju. Institut za psihologiju radi u Beogradu istraživanje kod Beograđana, Banja Lučana, Sarajlija, Zagrebčana, i pokazalo se da sve tri religije pokazuju više nivo nepraštanja, neprihvatanja drugog čoveka nego, recimo, ateisti. Ako je naš najveći iskušenje na Balkanu sukobi, mržnja, gordost, tu su se religiozni pokazali gori od ateista. A ako je na zapadu najgore iskušenje zapadnjaka hedonizam, zloupotreba prijatnih doživljaja radi opijanja, da kažem, tu su se isto vernici pokazali najgori. Najveći procent razvoda brakova ide upravo kod onih koji su kod savremenih protestanata, a i ovo što je kod katolika ne može se ceniti, jer je to više pod presijom krivice. Jednaki su kao ateisti. Znači, dok su protestanti gori od ateista po, recimo, procentu razvoda brakova. To znači da religija u praksi ima uglavnom funkciju da ljudi oslobađaju odgovornosti, ne od greha. Tako da onda ljude hrabri da čini zlo još više. Sada, ja se bavim dosta time, pa sam pronašao stvari da postoje 4 mehanizma na koji ta krivo shvatanje religije čoveka u stvari uništava. To bi moglo da se kaže ovako sažeto. Prva tačka je što je vernik poknut na dobra dela, što sam malo prepomenuo, ne pravom ljubavlju prema drugom čoveku, nego krivicom, sebičnim sentimentom, gordošću. A čovjek je dobar iz krivice, on slabosti potiskuje i ima potrebu da ih nameće drugima, on je strašljiv, sumnjičav i zbog toj sumnjičenjosti on generiše sukobe s drugima. Čovjek je dobar iz gordosti, on iz te gordosti postaje uvredljiv i sklon sukobima sa drugima. Čovjek je dobar iz sebičnog sentimenta, što je iskušenje savremenog protestantizma, on je kukavic. On je dobro, ima prijatno osjećanje. Čim životna realnost promeni emociju, on izgubi dobrotu. Jer njegova dobrota nije posljedica reformisanih motiva srca, nego nekog trenutnog emotivnog uzbuđenja pričom o Isusu. Tako da uglavnom kod nas srpsko pravoslje uglavnom definisano na gordosti, grčko pravoslje je slično islamu, onako ide na slepa formalna pravila, na krivicu, strah. Katoličanstvo jako ide na ta formalizam, na buđenje straha nečiste savesti. Izazov reformnih pokreta karizmatskog koji je sličan lažnoj reformaciji protestantizmu, koji ide na manipulaciju sentimentom. Savremeni protestanti su slični istočnjacima tako što pokušavaju da zadovolje ljudsku sebičnost, predstavljajući Isusa kao neko ko ugađa ljudske sebičnosti. Znači, prvi problem u religioznih ljudi je loša motivacija. Motiviše ih ne ljubav, nego ti fanatični motivi. Drugi problem su površna predstava o razumi dobra i zla. Drugim rečima, Božji zakon je totalno zanemaren. Tako da ljudi kad definišu pitanje dobra i zla, oni se nekaju, ne smatruju da je greh imati loše motive, niti su ih svesni. Oni će da se pokaju što su rekli ružnu reči ili što su ružno osjećali, ali se nekaju što su takvi, nisu svesni svojih loših motiva. Znači, ja se kajem što sam bio malte neiskren prema tebi, a kajem se što nisam bio bolji licemer, umjesto da se pokajem za loše motive. Tako da vernici se u globalu i nekaju za loše motive, jer imaju jako površna pravila koji ih navode samo da se bave time šta su uradili ili kako su osjećali, a ne kakve motivi imaju. To je drugi problem. Treći je da vernici imaju sistem satisfakcije nečiste savesti, razne rituale, opijanje emocijama, zabavnom muzikom, bilo čim, tako da uguši svest o problemu i radi šta hoće.
I četvrti problem je ne koriste razum da bi postali svesni ova prethodna 3 problema, pa umesto da razum analize smisla svojih postupaka, koji posvjedočili da imaju loše motive, da se kaju za simptome greha, a ne za same grešne motive, i da ustavljaju samo u mir zavaravaju svoju savest, oni se oslanjaju na osjećanja ili na svoje duhovnike, tako da u takvom stanju uopšte nisu svesni svoje zablude. Treba se odgovornost na emocije ili na duhovnike i onda u tom stanju oni jesu na neki način šire taj svoj duh koji je vrlo opasan, on je generator zla, jer u stvari kao što vidite najveće zlo ne čine ateisti, nego su upravo oni snaga koja se daje slobodu savesti da ste čini zlo. U vreme rata religijni ljudi su najviše ohrabrivali, nazve su davali umirenje i izgovore, jer čovek kad čini zlo njemu ne možete kako da čini zlo, ili će mora da uzme alkohol ili neku drogu ili ima neko religiozno pokriće ideološko, kao što imate u islamu, kao što imate drugde, to imamo i kod nas. Znači, čovjek ima potrebu da sebe izgovori i religija mu, nažalost, pruža pokriće da može da radi što hoće. Recimo, da li je po vama neka religija uspjela u istoriji da promijeni mentalitet nekog naroda? Pa upravo bavim se time dosta, znači, ta promjena mentaliteta koja je uzdigla civilizaciju Zapada se desila upravo u vreme reformacije, kada su protestanti uzdigli autoritet Svetog pisma i ona je funkcionisala u praksi do negde 19. veka, sredine počela dekadencija, kada su oni počeli da odbacuju autoritet Svetog pisma. I ta je desila jedna nevratna reforma mentaliteta, o kojoj se uče mnogi istorijski izvori i od drugih ruskih putopisca, naših ljudi, drugih katolika koji su posjećivali protestantske zemlje, pa su primetili promjenu mentaliteta koja nije bila izazvana nikakvim represivnim sistemom ideologije, religije, nekih pravila ili jakom ulogom države, nego su ljudi jednostavno spontano imali takav mentalitet da nisu ni bili svesni da čine dobro delo. Jer čovjek kada je zaista odrasla ličnost i kada čini dobro delo iz pravih motiva, njemu je to nešto normalno, on tu ne vidi čini neko dobro delo. To je njemu normalno, on se ne bavi svojom dobrotom. Svojom dobrotom se bavi čovjek ima nečistu savest. Čovjek nečisto savesti opterećen potrebom da se osjeća da je pravedan, zato što je kriv. Kao što je čovjek koji je ispraznog duha stalno opterećen potrebom za užitku. Čovjek koji je čiste savesti, on se ne bavi time da li je pravedan. On živi odgovor na potrebe života, on se bavi potrebama ljudi, a ne bavi se time da on bude neko i nešto. Ta reforma je postojala i ona je zabeležena, to je jako ovako neverovatno kad čitate istorijske izvore, gde ljudi govore, ima dosta istorijskih izvora iz tog vremena, velikodušnost toliko velika da siromasi ne moraju da prose, ljudi bratski pominju jedan drugoga, sudske parnice su proterane iz grada. Znači, uloga države prestaje, nema potrebe da se krivični zakon ljudi gone, rešavaju sve prijateljski, sa poštovanjem. Ljudima koji su krivi koji čine krivična dela pokušavaju da se dovedu na pokajanje. Znači, to je jedan veoma plemenit duh koji je postojao, a koji posle dekadencijom zapadne civilizacije pokušava da se sprovede represivnim putem, pa su se tako i pojavili ideje komunizma, socijalizma i nacizma, to je bio pokušaj da se nasilno savešću imitiraju rodovi reformacije. Jer onaj princip, recimo, da svako radi prema sposobnostima, da uzima prema realnim potrebama, on je postao u vreme reformacije, ali počeo da nestaje. Marks je to primetio, ali je pokušao da ga represivnim putem obnovi, što je posvetilo i nacizma. Sve te ideje represivne su pokušaj da se te vrednosti nametnu nasilju. A međutim, one ne mogu se nametnuti, mogu samo reformom mentaliteta. Max Weber je zapazio tu veliku promjenu mentaliteta kada je analizirao razlike među protestanata i katolika koji su živjeli u istim gradovima, u gradu Badenu. On je primetio da protestanti pokazuju 2 puta veću produktivnost rada nego katolici, veću kreativnost rada, da nisu toliko škrti i pošto oni su radili posao iz ljubavi, nezavisno od visine nadnice. Kad su katolici radili, puno platiš, više radiš, znači da ne radi iz ljubavi nego zbog novca, onda radi i površno, čovjek radi zbog nekog drugog motiva, pa su primetili da protestanti zarađen novac ne troše na užitak, jer su potrebu s užitkom smatrali grehom. I, međutim, Max Weber je to tumačio, pokušao da objasni to na jedan formalan način, kao da su to protestanti izazivali nekakvom doktrinom o radu, pa je govorio o tome kako kalvinisti imaju izraženu doktrinu o radu, da ona mora biti dokaz da se sa Bogom. Ali šta se desilo? Katolici su posle pokušali da ospore to njegovo delo Maxa Webera na neke vrlo nepoštene metode koje su u stvari upravo dali argumente za reformaciju, a ne za Maxa Webera. Uzeli su podatke iz 13. veka pre reformacije i rekli, vidite kako su bili užasni ti Nemci, neradnici, pa to i Tacet govori. Pa da li to je bilo pre reforma, te dokaze reformacije je promenilo. I druga kritika koju su uputili Maxu Weberu, rekli su, pa ti se čovječe zezno, tu uopšte nisu kalvinisti nego luterani. Luterani nemaju nikakvu doktrinu o radu. Pa to mi je se dokaz da promjena mentaliteta nije posljedica moralisnja radi kao komunisti.
komunisti bi trebali budu napredniji od protestanata, nego je to spontana posljedica sazrevanja ličnosti zbog posljedica iskustva reforme motiva srca. Čovjek ima ljubavi, on se ne treba bude radi zato što vidi potrebu. Vrati se kući pa radi, njemu je iz ljubavi stalo da uradi. Nije opterećen užikom, ne zanima ga. Taj duh i dan danas ostao, pa u severnoj Nemačkoj, pa onda ne znam u Holandiji, Danskoj, vidi se još uvijek u onom duhu naroda da je manje imigranata, ljudi su prilično i neiskvareni, prodaju se proizvodi bez prodavaca, na poverenje mušterima će ostaviti novac uredno, prepisivanje na času ne postoji, ljudi rade kod kuće ispit na poverenje profesoru, pa se žali profesor kako su jako podbacili, ne znam, ispit. Znači vidite jedno poštenje koje je za nas neshvatljivo jer je to posljedica promjena mentaliteta. I vidi se velika skromnost. U severnoj Nemačkoj, Holandiji, ljudi se jako skromno odevaju. Kad vide naše čovjeka... Recimo, interesantno, oni su baš iz tih nekih krajeva, iz Holandije, iz te sjeverne Njemačke, to i dan danas takva društva postoje. Pa dobro, to je sad ovako, ti Amiši pripadali nekoj ranijoj reformaciji koja nije napravila nešto u velikom spoznanju zahteva zakona i dubine Biblije, tako da su oni morali da rešavaju problem iskušenja bežanjem od sveta, zla, dok bi čovjek, ako bi se zaista držao poznavao dublje Biblije, imao jasno definisao zakon i imao zaštitu zakona od zla i kad živi u jednoj grešnoj sredini. Oni jesu ok u nekoj meri, ali mislim da postoji i reformacija je to jedan postepen proces povratka ka izvornom učenju, da je jedna verska zajednica donela novo shvatanje, pa još veće, bliže, da bi ljudi mogli da onda imaju veću svetlost zaštitu od sebe samog. Jer po Svetom pismu zakon je taj koji nas osvedočava o grešnosti, čini svesnim potrebe za reformom motiva srca Svetim duhom i za iskupiteljskim zaslugama Isusa Hrista, njegove žrtve. Recimo, je vrlo interesantno. Nekako ljudska civilizacija kad izgleda da je napredovala, kad je unikana u neku ljepotu života, u mir, nekako dolazi do dekadencije i onda ona počinje da propada. Mi se nalazimo ponovo u istoriji, stalno vidimo te neke uspone. Tako, sve u istoriji se vidi. A kada je neka teška okolnost, ratne situacije, onda kao da dolazi do nekih rješenja, do nekih puno boljih odluka. Šta nam možete reći o tome? To je vrlo interesantno. Pa, to je interesantno, recimo, kad se gleda iskustvo, imate rimsku, dobro, imate prvo rimsku monarhiju, pa rimsku republiku, pa onda onu carevinu. Znači, oni su imali proces demokratizacije, prosperiteta, napadnih neki neprijatelji, oni se osnaže. Ali kad su oni postali iznutra truli, pa Tacit kaže najviše zakonima u najpokvarenijoj državi, to je onda slično kao sada. Pokušavaju represivnim putem države, opet se pojma carstvo veliko, carima pokušavaju da represivnim putem obezbede sigurnost carstva, na to dolaze na takav nivo unutrašnje iskverenosti, Tacit govori o modernim vremenima gde se slobodno ljudi malte ne postoji više brak, se raspada, onda dolazi i vreme gde jedan isti neprijatelj koji mogu da provocira dobre snage u društvu, provocira destruktivne snage u društvu i dolazi do propasti dekadencije. To su ljudi odavno zapazili. Amerikanci u 19. veku su duboko svest imali o tome da je stres test tog stanja, pa su govorili, na primjer, početkom to piše Alexis de Tocqueville, 1835. godine, on baš navodi primjere kako Amerikanci smatraju da stres, tebi ne sme da, ako ti si jako bio bogat, izgubiš to bogatstvo, padneš u depresiju, pa tebi nešto nije, ti tebi bio novac idol. Čovek nije smeo, nije postojao izgovor za slabost i iskušenje. To znači da ti nešto nisi dobro duhovno, ako nemaš ljubavi, jer se ljubav vidi na delu, a ne u nekoj priči. U stresu se vidi što je čovjekovom srcu. Tako da stres ili izrađuje čoveka, ili ga upropaštuje, se zavisi od toga kojim duhom reaguje na stres. Stres može da pomogne čovjeku da shvati da reaguje loše, uvidi kakav sam čovek, mislio sam da sam dobar čovjek, a sad vidim da sam jako uvređen, ispunjen mržom, znači moja dobrota je posljedica moje gordosti, sad ću joj poradim na sebi. A možda radi, čovjek mora u stresu da se promeni, ne može da bude isti pre i posle. Interesantno je Alexis de Tocqueville, katolik koji je došao u Ameriku 1831. godine, zapazio vrlo interesantne stvari u promeni, u različitih mentaliteta katoličkih protestantskih sveta toga vremena, što bi protestanti bili napredni, pa kaže, u Francuskoj religija ima ogromnu političku moć, crkva ima veliku moć, nema nikakvu uticaja na moral ljudi. U Americi nema nikakvu političku moć, a svi odnosi su prošli hrišćanskim vrednostima. Da se pita kako je moguće kad nešto pokušaš da nametneš u svoje države, ništa od toga, a ovamo nema toga. Jer su, znači, ljudi preuzeli na sebe sve sopstvene odgovornosti. I onda zapaže, on pa govori o Meksiku, kako Meksiko je iskopirao američki ustav, ali ne može da sistem funkcioniše, pretešuje anarhiju. Znači, i onda kaže te latinoameričke države izlaze od anarhije do tih totalitarnih sistema, jednostavno ne može, kad ljudi imaju taj neprosvećen mentalitet, ne može da
sistem možete funkcioniš. Znači, da se vratim na ono što sam rekao, isto kad sam govorio, ona kritika Maxa Webera, znači, nije rešenje u nekakvom moralisanju nekih kulturnih vrednosti, jer ljudi te kulturne vrednosti onda usvajaju iz loših motiva. Ako ti kažeš bratstvo, jedinstvo, pošti drugi, ja to usvojim, ali iz čega? Iz gordosti, iz krivice, iz sentimenta. Pa upravo to je problem, ti motivi su loši. Oni treba da se menjaju. A nije stvar, ja ako imam ljubav, ću samo znati kako da se ponašaš. Nema potrebno neka religija ispira pa mi kaže, radi toj situaciji to i to, pa radi ovo. To čovek mora da ima svoje lično dostojanstvo. Religija treba da se bavi onim što je, to je Božji zakon, da definiše motive srca strogo. Pa ako su motivi srca strogo definisani, onda ću javno sam svog zdravog razuma sam znati kako treba da se ponašam, ne da mi neko govori pravila radi ovo ili ono. Vrlo interesantno je da u to neko doba dekadencije dolazi do izraženja uticaja hedonizma na ljudski život. To imamo priliku da vidimo i danas, a kroz istoriju smo imali mnogo puta da vidimo od Sodome i Gomore, ne znam, biblijske priče pa na ova, ali imamo stalno tu priču. A to je upravo, znači, blagoslov prosvećenosti se često zlupotrebi. Skoro zlupotrebi, ljudima se ljudi masovno iskvare. Onda počnu da uživaju u darovima plodatu duha, a ne u darodavcu. Znači, bukvalno ljudi se ponesu, zlupotrebljavaju i pojavi se onda problem hedonizma. Znači, problem hedonizma nije loše to što je lepo samo po sebi. Nije greh imati prijatne doživljaje i nije greh samo uživanje po sebi. Greh je pokušaj da se želj dušu utoli u zadovoljstvo, jer to ne mogu. Zato što, u stvari, osjećanja sreće, ma kako da su snažne, uzvišene, dugotrajne, su samo osjećanja nečega, ne biti. Osjećanje nikad ne može zadovoljiti želj duša. Ono može samo da opije, da uguši svest o ovom problemu. Sad, da li se opijam alkoholom, hranom, seksualnošću, narkoticima, da li se opijam, muzikom, religijom, onda je to idolatrija ako je religija. Ja ne rešavam problem, ja samo menjam emocije, a moj karakter ostaje, moja praznina duša ostaje samo ugušen. Rešenje znači nije u promeni emocija, nego u promeni motiva srca. Emocije treba da ostane adekvatne stvarnosti. Kao sa samim hedonizmom dolazi i do poremećaja u bračnim odnosima, tako i samim tim uticajem na porodicu, koja je osnovna ćelija svakog društva, dolazi do nestanka nekih nacija i naroda, imali smo takve istorije. Kod nas vidimo da u posljednje vrijeme bela kuga vlada u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije, ne samo tu i u cijeloj Evropi. Šta mislite o tome? U stvari, šta je tajna uspješnih bračnih odnosa? Aleksandar Kostić, otac Voki Kostića. Aleksandar Kostić je naš pedagog, seksolog, disident. 53. godine radio jedno fantastično delo za nas danas prosvetiteljsko, Polno saznanje, knjigu da je jako lepo predvideo prosto, on je primetio vreme dekadencijom braka, raspad braka i primetio ljudi postaju nezreli za bračne odnose. Ulaze u brak da bi iskoristili saputnika, emotivno, seksualno, psihološki, možda čak i ekonomski, finansijski, a ne da bi živjeli za njega. I onda, prirodna stvar, kako god čovjek zloupotrebljava emocije, čula, predstava vrednosti radi nekog užitka, on se na njih navikne, pa mu saputnik dosadi. Ako ti radiš neki posao, ne iz ljubavi, nego da bi nešto učario u tom poslu, a ne da bi izrazio sreću kroz posao, tebi će posao da dosadi, tebi će život na kraju da dosadi. I on se čovjek razočarava. Taj proces je krenuo, ta dekadencija je krenula početkom 19. veka pojam romantizma. Znači, opijanje emocijama. Znači, ulazim u vezu, ne zato što volim saputnika, već zbog da bi se ja lepo osjećao. To je jedna već razmaženost. I onda, naravno, da ću vremenu da se razočaram u saputnika, jer on zato i ne služi. Interesantno da je sledeći epoha realizma u umetnosti i nastala kao posledica romantizma. U realizmu se čovjek predstavlja kao žrtva neprijatnih okolnosti koje ne može da popravi. Umetnici slikaju mrače, sedne, rudnika, života u fabrikama, kukaju zbog nekih nepravdi, kukaju na sobom, a to je upravo posledica romantizma. Ko visoko leti nisko pada, ko u stvari hoće da učari nešto života, razočaraće se, jer život nije tu da mi nešto njega učarimo, već da mu pružimo. Da ako je svet mračan, ajmo da budemo svetli. Ljudi bili na žurci i pitaju mi kako vam je bilo, momci, na žurci. A nikako je bilo, je bez veze. Pa što niste učinili da bude što niste pružili nešto. Što je već jedan nivo iskvarenosti u kome ljudi prirodno, to je ona depresija koju sam govorio, dolaze. Znači, brak ne služi da se učaruje sreća. Ako nema šta da pružiš, posledno kad čovjek kaže ja ne mogu bez nje, pa to znači da se ti s njome si prazan. Prvo se ti sredi da budeš pun, pa budi s njom da bi pružio nešto. Ovako nisi čovjek. Tu možemo da postavimo sljedeće pitanje, šta po vama predstavlja zrela ličnost? Pa zrela ličnost, vidite, razvoj psihofizičkih sposobnosti ne predstavlja razvoj ličnosti. Sposobnosti naše se razvijaju
u zavisnosti od potreba života, hrana, ishrana, uslovi, onda se prirodno razvoj naše inteligencije, razne sposobnosti, ali zrelost ličnosti je stvar koja stoji u velikoj meri do roditelja i do nas samih. Zrelost ličnosti je u tome, u tome koju funkciju mi određujemo našim sposobnostima. Kad se pojave neke sposobnosti, emotivne, da li mi izupotrebljamo radi satisfakcije ili su one povod izražavanja zahvalnosti i ljubavi. Tako da postoji pojam u psihologiji i pedagogiji se zove fiksacija, zadržavanje i razvoj ličnosti. Kad dete počne oko godinu dana da zloupotrebljava emociju voljenosti, pa onda naglašavaju psiholozi da ne treba da roditelj bude niti previše ljubazan, nežan prema detetu, niti da osujećuje njegove realne potrebe, jer će u oba slučaja da se pojavi neutoljiva potreba za osjećanje voljenosti koja ne može se dovolji više. To dođe do fiksacije. Postane sama sebi cilj potreba za osjećanje voljenosti. Tako svaka razvojna faza ličnosti može se zloupotrebljava. U dinerskom tipu ljudi kod nas nije toliko izraženo ta potreba za osjećanje voljenosti, nego sledeća faza oko godinu i po dana, dve, kada se dete osamostalji, pojavlja se autonomija deteta, kada dete prestaje da bude zavisno od roditelja i kad kaže pusti me mama, sam ću da vodim računa o odeći, o jelu i tako dalje. To sam ću se često izopletiči u gordost, možda najveći problem našeg mentaliteta, gde čovek ne može iz te gordosti da trpi da bude voljen, jer ga to ponižava. Da nešto čovjeku 100 evra da uživa, nema problema. Daj mu 100 evra što mu stvarno treba za život, za hranu, za lek, za kiriju. On te mrzi što si ga ponizio. Mora odmah da ti vrati da bi to obezvredio, ili ako to ne uspe, da uveri sebe da si ti bio dužan da mu pomogneš jer je neka faca. Znači, pomozi mu jer je on faca, ne što ga ti voliš, jer ga to onda ponižava. I ta gordost kod nas, sve što je bolje mora da popljuje, jer se oće ugroženi neko. Recite mi, spomenuli smo par puta odgoj djece, zapravo vaspitanje. To je u suštini osnova svakog normalnog društva, da ukoliko je vaspitanje dobro, imali smo u komunizmu čuvenu izjavu, jel tako, narod koji ima ovakvu omladu ne mora da se boji za svoju budućnost. Danas vidimo kao da je došlo do suprotnog nekog, moramo da se bojimo za svoju budućnost. Da li je to u stvari problem roditelja i problem tog odgoja koji smo imali, koji je bio neadekvatan situaciji? Pa, nažalost, odgoj naše dece, ne samo kod nas nego u svetu, je danas jako loš iz nekoliko razloga. Glavni je svakako dekadencija samih roditelja. Ja ću pročitati upravo iz svoje knjige citat na tu temu, sam o tome pisao. Roditelji koji su nesazrele ličnosti teško mogu da vaspitavaju decu da postanu sazrela, jer je njima samima preuzimanje odgovornosti na sebe same često toliko neprijatan stres, da žele čak i svoju decu da sačuvaju od odrastanja ličnosti kao kakvog izuzetno neprijatnog stresa. Oni misle da je izraz ljubavi prema deci osloboditi ih od životnih odgovornosti, pa ih oslobađaju upravo od onih odgovornosti koje bi jedino moglo da proizvedu zdravo sazrevanje i odrastanje detinje ličnosti. Znači, sazrevanje je da ja svoje sposobnosti stavim u funkciju odgovora na potrebe života, a ne da ih zloupotrebljam radi satisfakcije. Na primjer, pojavi se pubertet, pojavi se polne sposobnosti, seksualno, emotivno. Da li ja te sposobnosti zloupotrebljam radi satisfakcije? U tom slučaju samo vladaju želje koje me čine nesposobnim za brak. Jer seksualnost treba da bude sposobnost, a ne motiv, ne želja. Sposobnost da izrazim ljubav prema saputniku. Ako ja ne pobedim iskušenje želje, meni će saputnik da bude oruđe za zadovoljenje mog nepobeđenog hira. Ja ću se za vremenom da se razočaram u njega, dosadit će mi. Znači, problem je što mi nesazreli ulazimo u socijalni odnos, u odnos sa saputnikom, pa i odnos prema celom društvu. Šta se onda dešava? Ako imam nepobeđenu sebičnost, ja ću biti stalno ranjavan i u depresiji zbog toga. Ako imam nepobeđenu gordost, bit ću stalno ranjavan, uvređivan. I ako imam licemerstvo, gde ću da potisnem slabosti iz krivice, imam stalno želju da lažem morališem osuđen saputnika. Tako da u suštini ljudi često traže od psihologa simptomatske rešenja. Problemi, depresivan sam, pa ne znam, uvređen sam, imam gnev, šta da radim. I sveštenstvo tu često greši. Čovek se kaje što ima gnev. A oni uopšte neće da mu ukažu da je izvor gneva gordost, jer gordost promoviše kao pokretačnu snagu za dobro delo. Ili kod katolika, to je kod nas, katolika, neće da ukažu da je krivica izvor tog lažnog moralisanja. Kaže, stalno imam potrebu da sve osuđujem. A ne kažu mu, pa čoveče, ti radiš iz krivice. To je problem što si ti licemer, pa onda iz te krivice nešto ti da osuđuješ. Znači, jedna licemerna, simptomatska rešenja da čovjek ispada kod da kaže, ne može, pobedni greh, svi smo grešni. Nije problem u tome, nego kriva nauka koja ti u stvari omogućuje da ostaneš u tom stanju nesazrele ličnosti. Sad kad se govori o tom vaspitanju,
mnoga deca uopšte nisu vaspitana, većina nisu vaspitana. Sad, neki jesu dresirani, ali nisu vaspitani. I tu postoji jedna razlika koju sam isto pisao u svojoj literaturi, to sve može se nađe na mom sajtu svetlost.org, besplatno da se učita. Roditelji često dresiraju decu tako što udovoljavaju njihovim slabostima onda kada su im ona poslušna, a savjećuju ih kada su neposlušna, umesto da navedu decu da pobede sve slabosti u korenu. Znači, te slabosti, to su upravo ta sebičnost, sujeta, krivica kojima se udovolja i manipuliše detetu da bude dobro. Vaspitni kulturni utice, pišem dalje, ako nije prosvećujuć, on obavezno jeste manipulativan. I ljudi posle imaju potrebu budu zavedeni od sistema ideologije na isti način kako su bili naučili da budu vaspitani. Ako ljudi nisu navedeni da pobede svoje slabosti i da dobra dela čine iz ljubavi, onda će ih činiti iz svojih slabosti krivice, sebičnost, sentimenti i sujete. Jer su preko njih izmanipulisani i čine. To je to dresiranje koje imamo u današnjem vaspitanju. Pravilnim vaspitanjem roditelj razvija volju svoje dece da pobeđuju te slabosti. Dok dresiranjem on ne razvija njihovu volju, već slabosti karaktera koje vladaju detinjom voljom. Tu krivicu neće su slabi sebični sentiment. Znači slabosti koji su ta deca roditeljima poslušni i posle su kao kulturni ljudi kad odrastu. Recite na šta je po vama najveće zlo današnje na svijetu? Pa možda najveće zlo koje postoji je posledica upravo, vidite, da bi čovjek mogao da pobedi svoje iskušenje mora postati svestan. Današnji svet, posebno zapad, prednjači u borbi protiv razuma. Formiraju se tabuji koji zabranjuju svako preispitivanje. Posmatra se nepristojnim, kolistički i neprekidno da čovjek ukažeš na greh, na problem. Sve ono što je bitno se tabuizira. Postoje čitavi sistemi kojima se čovjek bori protiv razuma i ja pripremim seriju video emisija, 30 video emisija baš na temu uspon i pad zapada, gde u par emisija se bavim tim mehanizmima borbe protiv razuma u koje spada. Interesantno je, na primjer, pokušaj da se raznim metodama opijanja izazove skok dopamina koji bi blokirao analitičku funkciju razuma. Kad čovjek uze marihuanu, pa ga baš briga za sve, to je zbog tog skoka dopamina. Ili, na primjer, kada pred streljenje daju čovjeku da popuši cigaru i mu da lakše. Ili, na primjer, na nekom žurci gde se opijaju zabavnom muzikom, samo spomenite neko pitanje životnog značaja ispred koje ste pali s Marsa. Jer ljudi zabavnom muzikom, onim ritmom, izazivaju skok dopamina da isključe funkciju razuma, da ne bi postali svesni besmislenosti samo hedonizma. Jer hedonizam je besmislen vrlo racionalno, zato što osjećanje ne može zadovoljiti živu dušu, može samo da opije. To je tako jednostavno. Čovjek može da vidi po ponašanju da ne može zadovoljiti emocije zato što on i dalje traži sreću. Čovjek koji je zaista istinski srećan, on je traži sreću, on je pruža. On živi za druge, on izražava sreću kroz ljubav. Čovjek koji traži sreću je duboko nesrećan čovjek. Još jedno pitanje, evo pred krajem emisije, imamo još samo nekoliko minuta. Recite nam, vrlo interesantno, vi ste se bavili karakterologijom balkanskih naroda i grupacija u okviru tih naroda. Možete nam reći koje su osnovne neke karakteristike tih grupacija koje žive i na kojim prostorima su, koje su njihove, znači, osnovne karakteristike na kojim prostorima oni žive na prostor bivše države, tu bivše Jugoslavije? Pa ovako, mi imamo u suštini negde oko 9 antropoloških tipova koji prepravljaju Balkan u različitoj koncentraciji na različitim područjima, pa tamo da neki antropološki tip više zastupljen, on će svoj mentalitet čak nekako kulturnih vrednosti nameće ostalima u nekoj meri, ali može se i prepoznati po lokalnim dijalektima. Jer ljudi nesvjesno kada govore otkrivaju svom melodijom, rečenicom, intonacijom, akcentuacijom svoj karakter. Znači, čovjek bi u suštini treba kao odrasla ličnost da kada govori o nečemu ima emocije adekvatne trenutno dođe do stvarnosti. A kada imate ljudi koji uvijek imaju istu melodiju, to znači da ta melodija otkriva nešto što je stalno, što nije iz objektivne stvarnosti, već velikog ega ili mehanizama odbrambenog ega. Tako da vi, recimo, na našom području zemlje, gde god imate da ljudi govore onako djetetan, imate dinarski tip koji je veoma gord prirodno. Nije prirodno, nego je gord ako je odrasla ličnost. Onda imate ljude koji su mediteranci, koji su onako poziraju i prave fascije kao lutke. To je područje zecko-lovčanskog dijalekta i kosovsko-resavskog. Ali vada, džetet, oni govore tako kao Italijani. Oni vole da poziraju i njima je jako važno da imaju vaše odobravanje. Samo se slažu uvek, zove šta pričate. Onda imate ljude koji imaju frikative u govoru. Šekeri, podižu melodiju pa govore ikavicom, a na obadima se formirala i jekavica. To je atlantski mediteranac, to je što ima želju za moć. To je žali u Zagrebu, Beogradu i Hrvati i Srbi da su zauzeli veće položaje. Ali kažem, ta slovanska nasilja nije nešto što je prirodno, nego je posledica neodrastanja. On recimo ima jake sposobnosti da bude tip vođa. Ali ako ta sposobnost da bude vođa, postane sama sebi cilj, eto nasilja.
Gacko, Bileć, Nevesija, Nišić, sve tamo do Šibenika, Zadra, to su atlantski mediteranci i oni gde god se pojave imaju potrebu da uglavni u društvu i imaju sklonska nasilju koju svi ostali primećuju, kao nešto što je izraženo. To je nešto što možda i boji duh Bosne i Hercegovine kao neki vekovni izvor nasilja. Svako želi da bude vođa za sebe pa dolazi u sukob sa drugima. To je posljedica neprosvećenosti. Znači, prirodne sposobnosti koje po sebi nisu loše se izopačavaju. Samo mogu navesti primjer kako to izgleda konkretno. Čisto je to princip za svaki antropološki tip, postoji neka sposobnost koja po sebi nije loša, ali kad postane sama sebi, svi vektori su ogromno zlo. Naprimjer, taj tip ima sposobnost da bude vođa. Koje su posljedica? Viška testosterona kod oba pola i viška hormona rasta, koji sinergički razviju onaj deo mozga koji daje fantastične sposobnosti za strategiju i uopšte za sposobnosti čovjeka da bude vođa, što po sebi nije loše. Višak hormona rasta se čak može primetiti kod tih ljudi u tome što u izgledu imaju blagi elementi akromegalije, izbačena bradica, kostu, ovde nadučni lukovi i veće su visine. Sad, ta sposobnost moći, ta inteligencija ih učini da su jako uspješni studenti, po par fakulteta završe, genijalni, nadprosečni inteligentni ljudi gde god postoji u Evropi. To su u stvari u Evropi, zapadnoj Evropi, nosioci megalitske kulture zapadne Evrope, tamo što su oni starosedioci pre pojave Nordida. Oni su poreklom sa Bliskog istoka, drevna hananska plemena. I sad šta je point? Znači, oni imaju te svoje sposobnosti koje po sebi nisu loše. Ako ta sposobnost moći postane sama sebi cilj, on čovjek želi da uživa u tome da je moćan. On može činiti dobra dela iz toga, ali to je želja za moć. To se na neki način manifestuje i kroz želju za nasilje. Osoba misli da je svemoćna, da je neko i nešto iznad ostalih ljudi i to onda stvara probleme. Ljudi nesvjesno čak imaju predstavu o tome da je sposobnost moći povezana sa takvim izgledom lica. Znate, kad neko crta vešticu, on zna da veštica ima želju za moć kroz magiju. Ne kroz politiku, nego kroz magiju, parapsihologiju. I kad čovjek crta vešticu, on nesvjesno nacrta veštici element akromegalije, viša hormona rasta, kostu, ovako sve izbačan, kao naša Nikšićanka ili neko tako iz tog područja. Tako da naše ženske, to su antropolozi primetili, često puta imaju i nekakav muško-banjasti izgled. A ako ne sazru kao ličnosti, mora da uzme za muškarca neko šmoklinu da bi ona bila dominantna, da bi ona vladala. Tip nije uopšte emotivan, jer inače u globalu muškarci nisu emotivni zato što i muški hormon testosteron u prenatalnoj fazi razvoja uništuje u određenoj meri ženski deo mozga da ne bi bili dekoncentrirani sa svoje muške apstraktne odgovornosti, pitanja društvene pravde. Zato je ženama uvijek važnije kako se osjećaju muškarcima, da li to što rade jeste vredno ili nije. Naprimjer, žena je odgovorna za decu i za muža i zato je važno da bude emotivna. Dok kod muškarca bi takva emotivno dekoncentrisala. Muškarac da nešto radi, znači njemu je važno da to bude od opšte društvenog značaja. To su znači neke razlike po sebi nisu loše. Ali kao što sam rekao, ako ženi postane važnija emocija od deteta, to se zove sebičnost, razmazuju, propašćava dete. Ako muškarcu postane važna predstava o vrednosti dela, on postane nacionalista, on žrtvuje naciju radi Srbe, radi srpstva, ne voli Srbe, voli vrednost u ljudima, srpstvo, voli ćirilicu, a ne tebe kao čoveka, umri za to, umri za ovo. To je fanatizam, dakle. Znači, za odrastanje ličnosti stavljati sve na pravilno mesto, pravilnu funkciju. Sada, kod atlantskog mediteranskog tipa iz Hercegovine, jako visokog rasta, emotivnost je skoro potpuno blokirana da ne bi bili dekoncentrisani. To je znači da nemaju pravu ljubav, jer ljubav je motiv u stvari, a emocije zavise od okolnosti. Nisu nikakav dokaz ljubavi. Znači, on ima izraženu stabilnost uma i inteligenciju za strategiju i iskušenje želja za moć. Dok dinarac je jako plahovit za razliku od njega, zašto ima izražen visok nivo tiroidnih hormona i testosterona kod oba pola zajedno, tako da to daje u kombinaciji osobu koja je strašno osjetljiva na nepravdu i još jedan fenomen. Kad date tiroidne hormone punoglavcima, odmah se osamostaljuju, izlazi iz bare, pretvaraju se odraslu žabu, množenjaka, 3 tone, zavisi od čega su punoglavci. Kod čoveka, tiroidni hormoni u višku daju jaku fazu autonomije kad dete kaže u 3 godine, pusti me mama samču. Zato dinarski tip, koji je datoran za planine umerenog pojasa, vidite, dinarski tip živi tamo gde je goršačka klima, da imate toplo dan, hladnu noć, toplo leto, hladna zima. Da bi mogao da podnese periode hladne zime i hladne noći, on ima više nivo tiroidnih hormona koji tada ubrzavaju metabolizam. Ali nuspojava tiroidnih hormona je, pored plahovitosti na nepravdu, jako osjećanja gneva, je i veoma izražena ta faza pusti me samču. To je i ličnost, uopšte po sebi nije loša. Ali to se u praksi izopači u tu gorost koju sam govorio da taj čovjek mora da popije sve što je gore njega. Tako da vidite, znači imamo ljude koji imamo pravo bogatstvo sposobnosti, ali zbog zlupotrebe, zbog nedrastvene ličnosti predstavljaju su najveće zlo. Dinarac se sidi da radi, on je gord, njega je sramota radi korisne manuelne poslove. Pa ljudi koji imaju mišiće, jako sposobni, u praksi se pojavljuju često jako lenji zato što, na primjer,
im je ponuđenje da rade manualne poslove. Recimo, vrlo interesantno, spomenuli smo tih 9 nekih tipova, možete li nam reći u kojim dijelovima bivše države SFRJ na Balkanu žive koji od tih tipova i koji još tipovi, osim ova 2-3 koji su spomenuli, još imamo, jer da ljudi ne pomisle pogrešno, dinarci ne žive samo u dinarskom dijelu, već i po cijelom svijetu. Da, ovako. Znači, dinarski tip je jako zastupljen, evo gde sve. Ceo zapadni Balkan, Istra, Albanija severna, ali, na primjer, taj što voli da vlada atlantski mediteranac je zastupljen uglavnom na području Hercegovine. I on je zastupljen inače na području Poljske, Ukrajine, Severnog Kavkaza, gde god imate frikativu, ono šekira, to imate u poljskom, ukrajinskom, jer to izvorni taj narod, to su bili nekada Heti, staroseljaci Male Azije, njihov jezik je sačuvan danas kod Čerkeza. Severozapadno-kavkaska jezička grupa ima iste korene reči kao jezik drevnih Heta, a Heti su jedna grana drevnih Hananejaca, za koje zna se da su bili visoki. Tako da ta populacija se izmešala sa Slovenima na području Poljske i Ukrajine i jezik ima dosta frikativa, isto ima ikavicu, kao što je pod nas u Hercegovini. Dinarski tip je zastupljen na području isto severne Italije, Milana i gde god postoji, u području gde ima čak i delove Francuske i Belgije, kod Gruzina, onda Čečeni su prilično dinarskog porekla, oni gde god postoji imaju izraženu gordost i bunt prema autoritetima. Naprimjer, severna Italija pokazuje na severu Italije veće sklonska nasilju ka nasilju u porodici, ka anarhističkim idejama, fašističkim, sve nasilnim ti represivnim ideologijama nego na jugu. A na jugu imate više korupciju, mito, imate više semite koji voli da učare, da prevare i tako dalje. Semitski tip je jako zastupljen ovde u južnoj Srbiji, svaki drugi stalnik Prištine, svaki peti Beograđanin, svaki 20. Zagrebčanin. Semiti imaju držane atribute puberteta. Oni su skloni da ostanu razne lično na nivou puberteta i celog veka imaju sve atribute pubertetlije. Jak telesan miris ostane celog života, tamnoputost, maljavost prenaglašena, postane opterećeni seksom, bunt prema autoritetima, normalno dete mora se samostalno, on nosi celog života pročiti teorijom zavere, jako razvijena praktična inteligencija, znači jako dobri majstori, znate li to se izopači u pokvarenost, a jako slabo razvijena razum školskog doba, zbavljena analizom smisla i sposobnost govora je jako slabo razvijena, tako da nije on jezik uproste, onako, džezba, onako, govore sve u skraćenicama u jugoistočnoj Srbiji, jer cela semitska grupa jezika je jako jednostavna, 2 vremena, koreno reč od 3 sloga, znači, nemaju ništa skoro, pišu ono spojene reči, između sebe su pisali, znači, totalna površna nivou govora, zato strašno razvijene, jako dobri majstori, zanatliji i trgovci. Nordidi imaju, to su pravi izvorni Sloveni su Nordidi, mada su došli pomešani sa žutom rasom na Balkan. Ovde ta žuta rasa im je dala ženskaste elemente, pa su tako malo kenkavi, tako da su slovenski jezici, odnosno na ostalim evropske jezike, dobili deminutive. Sunce, srce, tako da, tako to i kenka duh je malo, znate, vanjuška, vaška, samo neko tepanje prema autoritetima, to je podanički mentalitet, rajnski, kako kažem, mentalitet, zato dinarsko tipa koji ima muške hormone, pa on umesto deminutiva prema odraslima, ne koristim deminutive prema odraslima, koristim prema deci. Što tepaš odraslima? To znači da imaš neki mehanizam obrnutog ponašanja. Još kad daješ imenice, kekec, mirkec, sva ti imena su tako deminutivi. A ovdje imate obrnuto, muške hormone i gordost, da ne može čovjek detetu da tepa pa koristi augmentative prema deci. Baraba derište konjine magarstvo, oni detetu tepaju sa augmentativima, da se ne bi ponizili. Tamo kažu u Slavoniji zaspe ko janje, ovdje kažu zaspe ko zaklan. Znači, to su dva suprotne krajnosti, nesazrelosti. Znači, Sloveni su došli sa tim ženskosti tipu na Balkan i koja je tako malo podanička. Sami Sloveni izvorno, kao Nordidi, imaju izraženu inteligenciju školskog doba, znači, jako imaju razum razvijen i oni su najskloniji mehanizmu uništavanja razuma putem zabavne muzike i duvana da im smete da misli postali svesni da žive grešno. Dok, na primjer, narodi juge Mediteranci uopšte ne koriste razum, bitno samo šta ko misli, šta će ko da kaže, tako da uopšte nemaju potrebe za tim mehanizmom uništavanja razuma. To je prirodno slabo razvijen. Razum školsko doba zove analizom smisla. Nordidi su prirodno jako egocentrični. Znači, on priča samo da bi pričao. Ne razmišlja o vašem, da samo priča o sebi. Dosadni često ljudi, bave se samo sobom, žele budu u centru pažnje kao mala deca i smatraju se drugi dužni da im nešto ugađaju. Tako jako su slabo zahvalni. I oni su nosioci uglavnom te psihološke potrebe do 2. godine, ti učini, mama. Dok dinarci mi od 2. godine, pusti me sam ću.
te to su dve krajnosti i dva antropološka tipa. Znači imamo nordide, imamo da istočne mediterance, koji izostanu u razvoju ličnosti na nivou deteta od 3-4 godine kad ima jaku imaginaciju i kad je zavisno od majke. Oni samo kukaju, imaju kult majke, ima dosta Italijana kod Grka i Južnoj Srbiji, i u Bosni ga ima, oni traže da im država rešava njihove probleme. Sve su drugi krivi, oni kukaju kod deca. Znači, pojenta je stvari kad dete plače, ono kaže ja sam jadno nemoćna, ti pomozi. Kad vidite neku osobu da prosi, pa kaže ja sam jadna žena, on u stvari kaže da nije kriva. Znači, to je mehanizam ugušivanja, oslobađanja od lične odgovornosti kad neko kaže ja sam jadan. To koriste, kao što neko drugi rešava krivicu tako što drugo popljuvao i napada, a ovaj kuka nad sobom, ja sam jadan, onda prema tome nije kriv. To je uglavnom naša narodna muzika u Srbiji, je, pa i u Bosni i tako, oni imate elemente kukanja nad sobom, dok Dinarci imaju muziku epsku, to je gordost, što se vidi. Dok naša muzika je jadikovanje nad sobom, ja sam jadan, i ljudi vole stanje depresije jer ih čini neodgovornim, ali im smeta emocija tuge, tako da oni imaju vesele pesme, po melodiji, a reči su krajnje depresivne. Dok, na primjer, kod protestanata u vreme reformacije ima suprotnu stvar. Kad danas našem čovjeku pustiti neku himnu zahvalnosti, ja, što je tako tužna? Zato što te himne imaju brižnost koja pobuđuje ljubav, ako imamo ljubav, ako nam ljubav, nama to dosadno. Ali reči su reči pobede. Tako da deluje apsolutno, čovjek vidi reči pobede, hvalim te Bože, pevati pesmu svoga srca, a istovremeno melodija mu deluje tužna zato što ta brižnost nema šta da pobudi u njemu, pa mu deluje hladno, jer je njegovo srce hladno. A sviđa mu se muzika koja je depresivna. Imamo to jedan apsurd koji je posljedica različitog nivoa prosvećenosti. Gospodine Bogdanoviću, mislim da je prekratko vrijeme naše emisije da bi mogli otvoriti sve teme. Nadam se da ćemo imati prilike da nastavimo ovaj naš razgovor. Hvala vam velika na učešću u ovoj emisiji i eto, nadam se da ćemo imati još jednu priliku. Hvala. Eto, koga ih zanima može da na mom sajtu svetlost.org pogleda besplatno čita knjige i predavanje na te teme, ono što nije čuo.